Daj si skuliraj, kaj ti opet si ono na bombončićima. Daj Danijela cool, opet je otišlo, no. Dobro si došli još dok ide ponići i danas si budemo onak veseli, nabrijani, kako smo si uvijek, imamo si masu igrica za vas, nekaj, ne Danijelica? Tako da, i Bandić je ostavil 2 karte, ne, Bandić ne ide izgleda na Beyond, znaš? Ne ide, kam si ide? Bandić ide na YouTube, pa je meni dal 2 karte, onda pa mi podijelimo samo vama na 0,600, 200, 600. A osim toga imamo si rukavicu kaj si je Beyond zgrudala kad si bila u Aspenu. A gdje u Aspenu? Da vidi, ja. Fakat je dobro, Baka Donald baš njufa na Beyoncicu. Ajmo vidjeti kaj si možete glasati na strani top listi MCM di si peto. Pogledajmo, evo ga, vidite, to je to, peto, četvrto, treće i drugo. I drugo mjesto, da. Ajmo mi na našu domaćicu, ne, domaćica, naravno samo nova specijalka, danas nemamo listu jer imamo ekskluzivnicu, kaj ne. Tako je, evo karte ću da smo podijelili Mislavu, evo ga Mislav, to je to. Evo ti rukavica i tebi Gabica, izvoli, kaj ne. Imamo, za pogledate novi hit Simona Gotovac i Lova. Imaš ti fakat kaj love, da love. Kaj ti je? Mala bara, puno krokodila. Fakat kaj je ovo? Kaj je malo krivo? Fakat se prgli, ja smo si zabrijali. Režija, cuga. Pogledamo pravi spot od Simonice, ona je sad u farmici, ne, ovo da, i Lova! Mala bara, puno krokodila, a ja neću živjeti bez sila. Hoću Gucci, Pradu i Versace, ne da neko noći perem